tongno tonglai oma ekdom जों तो एमने कष्ट तंगलाई था आगे तब oma तो को 20-30 बছर लाई तो एमने दुई क्रीमा कष्ट मष्ट थांगे गातिबो तला लामसंग नांगो एमन कष्ट तंगलाई ओंखाय तब त्रिपुरा मथानि महाराजानि नेतृत्व हयते सारनि 2000 कम उत्पल सारनो तब एमडीसी नो ओको बस कांग सायाक्सै ओ तै बाय लामा स्मि दरकार नांलाय दङ एमन ए फागुनल पारा कष्ट अंलाय दङ ओंखाय लामा बो जायागजा ओंखाय तैनि लामा बो एकदम दुर्गम बोलते बने कष्ट ओंखाय बुरचुक तो थांमाया गातिबो अमहाय तंलाय कष्ट ओंखाय तुइ तुकंनान बो थांमाया ब्राव बने बागै सार ओको एमडीसी नो साखा ताक निन फास्ट दिमानान खूब खाकतां उखा जतन हामबाय ओको पारन सार ओको साखा उ ताबो फास्ट ओबो अमतै खलाय तो जे ब्रखान से ओको पार्टी तांनानो खूब गाहाम न हाय हिनलाय खाता ब्राव आसरनो anono hambai riu hambai belai belai kheno kathang kaplaisa kaitorno hambai mario singchini habuba granobo mohai platform ano dimani bagai chini boro lukuron bai mungsa khlaigani ang belai kheno khatong thobo tini tamni hinba an initiative ba chini initiative bai mo kol no puila sang samung khlaijak mani 11 Maharanipur Telamura constituency mo kelrang para orne simi romdi 3 kilometers rognai 3.5 kilometers rognai PWD road lama belakheno hamya bo nang sakbai thang sijak ang oja phaipru election campaign ni bagi bora ano mungsa sangya kaini na sano haisi abonga tei te mo lama no hamdirani lama ni no bosing already proposal rohorjak ang khaklaya bo dakti nangi thanai tui hingangke ang belai khena chini trader rong hambai mario tamni hin mang bor bai thangi koklam saleimani logi no borok mo amchoini problem no siwi unu gok singyawi immediately borok mo tui no sanction khlai mani bagi oro simia tekhe jaga tui dongo jagawo tui available fia ba jagawo kita problem ni bai mia monobosing as early as possible repair khlai tirani chung byabostha khlai the scale rango simia entire 11 Maharanipur Telamura constituency especially Holodia BCO Nonosora Kograsora BCO tei Athra Mora BCO tei belai khino bialo to baksa jaga tei kicha phasa krai nukhna mia bohai chini takuk song chini bukuk song lama ka sulai mane tei ni bagi so tui rinani chini first and most top priority